ସଡ଼ାରେ ଧୌତ କର ଓ ବହୁତ ସାବୁନ ଲଗାଅ, ତଥାପି ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ୍ଭ ଅଧର୍ମ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। जिरिमियो 2:22 रे ओ साबुन लगाओ, 3 को साबुन लगाओ, 20टा साबुन लगाओ, हेले भी हमर शरीर पाई दो हेले हमर आत्मा को केमती धोइबा, हमर आत्मा ही आपको मुक्ति करबा ना, हम मरि गेल आत्मा ही सब जाउची, हमें 3 को साबुन लगा 3 को ड्रेस पटा कोन हो, हमर आत्मा को धौत करबार अछि, हमर परिष्कार आत्मा को कले ही से पापर मुक्त करबो, हेले आत्मा रो परित्राण मिले शैतान ठारू तापर 2 नंबर देखो शैतान ठारू मुक्ति ही परित्राण, शैतान ठारू मुक्ति ही परित्राण। कोलोसियो 2:15 लिखा जाय पढ़ते, कोलोसियो 2:15 लिखा जाय शैतान ठारू मुक्ति ही परित्राण, कोलोसियो 2:15 लिखा जाय। समस्त आधिपत्य ଓ କର୍ତ୍ତାପାଳର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ପ୍ରକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କୃଷରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି। ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ବିନାଶରୁ ମୁକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ବିନାଶରୁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ। ରୋମିଓ 5:29 ଲେଖାଯାଇଛି, ରୋମିଓ 5:9 ଲେଖାଯାଇଛି ଅନନ୍ତ ବିନାଶରୁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ, ଜହନ 3:16 ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା, ପାପ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ କୁହନ୍ତୁ? ପାପ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ସାପ ଆଇବ, ସାପ ପାପ କଲେ ଆଇବ ସାପ। କି ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସବୁଠୁ କଲେ ନାଗ ସାପର ବିଷାକ୍ତ, ନାଗ ସାପର ବିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାପ, ସାପ, ଅଭିଶାପ 3 ପ୍ରକାର। ପାପ, ସାପ, ଅଭିଶାପ এটা কেমতি? পাপ করলে পুরি সাপ, সাপ অভিমন্যে ঈশ্বর, ঈশ্বর দেবতা অভিশাপ। পাপ, সাপ, অভিশাপ মনে রাখନ୍ତୁ। পাপ হেলা সাপ, সাপ বলে চালব, চালিকে কামড়ব, কামড়লে বিষ চড়ব, তারপর আইব অভিশাপ মৃত্যু। তেমন এই পাপ, সাপ, অভিশাপ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ। ପାପରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ସାପ, ସାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ କୋଉଠି ଆସେ?